আমার ঘর টুটে গেল लेके जाओ फोटो लेके ले जाओ एम्बुलेंस आवे थे बोलो बहुत चोट अच्छा, एक्सीडेंट आपके घर के सामने हुआ था क्या? हाँ। क्या हुआ बाद में? और बाद में हम लोग उसको उठाया वो लोग को, और उसके बाद से जो है कि उसको बोला है कि गाड़ी में लेके जाओ, तो धमकी दिखा रहा है कि जो है कि हम जो करना है वो करो, हम नहीं उठाएगा। वो जो कार वाला जो था? हाँ, जो मालिक जो गाड़ी वाला। हाँ। तो बाद में फिर अभी क्या? बाद में फिर उसको जब जैसे तैसे गेट खोल करके उसमें बंद करके लेकर के गया हॉस्पिटल, खैरनी हॉस्पिटल में। अभी उन लोगों का हालत कैसा है जिनका एक्सीडेंट हुआ? सीरियस है दोनों? दोनों सीरियस। থাকোঁতে এফালৰ পৰা এই বহুত স্পীডত মই এটা কাৰ অহা দেখিছোঁ এইখিনিত। তাৰপিছত মই মানে ৰাস্তাৰ ইফালে গৈ আছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ দেখিছোঁ যে ধমকৈ এটা শব্দ ওলালে। তাৰপিছত মই দেখোঁতে গম পাইছোঁ যে একদম একেবাৰে ৰাইট ছাইডত গৈ পেলাই, তাৰমানে ৰং ছাইডত গৈ পেলাই এই কাৰ এটাই দুইজন চাইকেলৱালা মানুহ আহি আছিলে সেইফালৰ পৰা, তেখেতসকলক মাৰিলে। তেখেতসকলে মানে ৰাস্তাতে গাঁতত গৈ পৰিলে। তাৰপিছত আমি গৈছোঁ, মানুহজনক উঠাই আনিছোঁ, আৰু কাৰৱালাকে আমি কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকে হস্পিটেল লৈ যাওক, কিন্তু কাৰৱালা কৈছে আমি কাকো ৰিচিভ নকৰোঁ, মানুহ মৰিলে মৰক, জিন্দা থাকিলে থাকক, মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই। এইটো কথা মানে গাড়ী চালকজনে কৈছে। ড্ৰাইভাৰ না মালিক? মালিকজনে আছিলে, মাত্ৰ এজন মানুহে আছিল গাড়ীৰ ভিতৰত। তেখেতৰ নাম চিনি পায়নে? নামটো মই ইমানখিনি স্পষ্টকৈ নাজানো।